svakako Čukarički ide u novi napad. Dobro izgleda ovaj napad gostujućeg tima. Adžić se ubacio, povratna za Miladinovića. 2:0 vodi Čukarički, prelepa akcija izabranika Igora Matića. Od 24. minuta nova promena rezultata, Spartak 0, Čukarički 2, treći gol Igora Miladinovića od početka ove sezone u Mozart Bet Superligi Srbije. Nakon pogotka Luka Adžić upisuje i asistenciju. Blizu je bilo, mislim da je Adžić na kraju uspeo da izbegne ofsajd. Opet je napad Čukaričkog započeo Marko Docić. Sve to sjajno pratio Luka Miladinović. Skroz desno je Ovusu koji će ponovo napasti. I odmah će biti udvojen Ovusu. Stevanović, ovo je opasno, 2:1, vraća se Čukarički već početkom drugog poluvremena, 48. minut, Igor Miladinović. Asistencija Miladina Stevanovića, pogodak Igora Miladinovića. Nije ovo prvi od početka sezone u Superligi Srbije, s obzirom na to da je mladi reprezentativac Srbije pogodio i u Beogradu protiv Javor Matisa, kada je Čukarički odigrao nerešeno 2:2 protiv Ivaničkog ugla.